Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal i u moj novi video u kojem samo uživamo u predivnoj jeseni i nekim od njenih sadržaja. Moram vam reći, prije neki dan me uhvatila takva panika jer tražila sam nešto na kalendaru i znate kako ono kalendar je sastavljen od 12 kućica po 30 i koliko već dana i onda ovako isprve vam se učini kao da je godina sazdana od 12 dana, onako sve proleti u sekundi. I tad sam shvatila da je 10. mjesec gotovo na izmaku i da već u sljedećoj kućici radim božićnu dekoraciju. Znači, živa panika da će mi proći jesen, da mi je jesen skoro već prošla, a da je nisam stigla konzumirati, uživati u svim onim njenim malim radostima koji ju čine još ljepšom nego što je ona sama po sebi. Tu mislim na onu predivnu šarenu prirodu, gdje god pogledaš nešto predivno, nekakav žuti tepih ispod stabla, ona sve prisutna, čarobna izmaglica, čak i po sunčanom danu. Ne znam, meni je jesen toliko predivna, ja je jednostavno obožavam i točka. I cijela jesen mi je nekako, zapravo već dio jeseni mi je prošla u tome, ajde samo da još završim ovo, pa da završim ono, pa ću onda, uglavnom rekla sam, nema više, nema odgađanja, idem punom parom raditi sve ono što želim raditi u jesen i naravno da vas vodim sa sobom. Inspiracija za ovaj video mi je zapravo bio ovaj mali stakleni etažer na koji sam potpuno slučajno nabasala ovaj vikend u dućanu kojeg inače idem, nisam ni znala da će ga biti u ponudi i iste sekunde sam vidjela kako ga punim sa keksićima u obliku listova koje inače radim svake godine, to sam već pokazala u videima i sa nekim drugim slasticama koje sam htjela napraviti ove jeseni, tako da zapravo sva sreća da kasnim sa svime kako bi mogla evo baš to staviti umjesto ove staklenke u kojima sam ih do sada držala. Kasnim također i sa onim svojim šećerom, sa jesenskim začinjima koji će mi pak poslužiti kao inspiracija da ovaj cijeli etažer pretvorim u mali jesenski kutak za kavu ili čaj. Uglavnom sve to ćemo danas raditi, i te slastice i malo uređivati, pa najbolje da krenemo. Znate da ćemo pričati u hodu, ali prije svega treba napraviti još dodatnu atmosferu time da ću upaliti aroma lampu, jer ne samo da će taj plamičak svijeće dati jednu posebnu atmosferu, nego tu kombinaciju mirisa, odnosno eteričnih ulja koji ću koristiti će učiniti atmosferu još toplijom. Napravit ću jednu savršenu jesensku kombinaciju, tako da evo, krenimo. Evo, ovo je ta kombinacija mirisa koju sam ja zamislila večeras. Mislim, ima toliko raznih kombinacija, tako se teško odlučiti, ali evo, ja sam se danas odlučila na ovu. Vanilija, naranča i cimet. Cimet mi je inače neizostavan u svim jesenskim kombinacijama. Umjesto naranče sam odlučila koristiti klementinu, jer ona mi je nekako više jesenska. A što se vanilije tiče, to vam moram samo kratko napomenuti da vaniliju inače u prirodnom obliku ne možete naći kao eterično ulje. Ako vam to neko ponudi, a to će htjeti zato što je ona inače jako skupa, onda budite sigurni da vas se želi prevariti. Ovo što ja sad imam, to je Apsolut i sad ćete moći vidjeti kako je on izrazito gust. Evo, on je izrazito gust i ja ga inače ne mogu koristiti u difuzoru, zato što ga on ne bi mogao raspršiti, mogao bi ga čak gustoća ulja uništiti i zato je jedini način da koristim vaniliju koju obožavam u aroma lampi. Što se aromata lampe tiče, to sam vam isto već jedan put pokazala, ali evo želim još to podijeliti s vama za vas koji niste čuli, da je jedan predivan način kako možete iskoristiti aroma lampu je da umjesto vode koja brzo ispari, a s njom zajedno i eterična ulja, koristite potpuno prirodno kokosovo ulje. Jer ono kad se zagrije će se pretvoriti u tekućinu, a kad se ohladi pretvorit će se, evo vidite, on je na sobnoj temperaturi, ako je malo hladnije, krut. I sva ta eterična ulja koja su u njemu će se zajedno s njim skrutiti. I sljedeći put kad upalite aroma lampu, oni će ponovno svi prijeći u tekući oblik i tako ćete moći, ne znam, jako puno puta imati jedno te isto ulje, jedne te iste mirise, oni naprosto neće ispariti i jednako će intenzivno mirisati. Evo, idemo sada napraviti atmosfericu.
postavljena. Kokosovo ulje se jako brzo otapa, evo skoro se već rastopilo i za svega nekoliko minuta će prostoriju krenuti ispunjavati svi ti mirisi klementine, cimeta i vanilije. Ja sam odlučila prvo napraviti tijesto za keksiće kako bi se mogli hladiti dok radimo u postaju za kavu, tako da evo idem pripremiti prvo sve sastojke pa se vidimo. A koji su uopće sastojci za te moje keksiće? To pogledam na način da obavezno odem na taj svoj video koji se zove Jesensko nedjeljno popodne i klikom na ovu strelicu se otvori opis videa i tu se nalazi recept. Evo ga, tu mi je i mješavina začina za kavu koja će mi kasnije trebati. Znači recept za kekse s maslacem, treba mi 110 g glatkog brašna, 40 g šećera u prahu, 60 g maslaca, prašak za pecivo i malo vanilije. Ovo su znači najbolji mogući keksi s maslacem koji se savršeno oblikuju. Tako da evo ovih par sastojaka je to što vam je potrebno za te keksiće. E sad, kako se u zadnje vrijeme trudim izbjegavati šećere, bijela brašna i mijenjati ih zdravijim, cjelovitijim namirnicama, tako sam odlučila u ovim sada keksićima umjesto glatkog brašna koristiti brašno kojeg ću napraviti od zobi, tako da ću ga samljeti u blenderu, postaće baš pravo brašno. Šećer, umjesto šećera običnog ću koristiti ksilitol kojeg ću također samljeti u blenderu da mi bude šećer u prahu. Ksilitol je inače potpuno prirodna varijanta zaslađivača koja ne uzrokuje rast glikemijskog indeksa u krvi, tako u tom smislu je puno bolji od šećera. Nije mi uopće pokretač to što nema kalorija, odnosno ima ih vrlo malo. Od ksilitola sam napravila i vanilin šećer, tako da sam stavila mahune vanilije, tako da imam i vanilin u toj varijanti. Što mi još ostaje? Prašak za pecivo, znači njega koristim, evo, umjesto njega koristim sodu bikarbonu jer je ona prirodnija, nema nikakve primjese, nju koristim u ovoj posudi i naravno maslac je maslac. Evo ga, za vas koji nemate problem sa ovim namirnicama koje sam spomenula, imate, evo, znači u ovom videu, kao što sam rekla, recept vulgaris, a za vas koji tražite malo zdravije varijante, evo, slobodno možete vidjeti kako ću ja to napraviti. Tijesto znači ide na hlađenje, u hladnjak jedno pola sata do sat vremena kako bi se lakše oblikovalo i
bolje zadržalo svoju formu. Evo dok se tijesto hladi, ja ću napraviti sad ovaj svoj mali kutak za kavu i čaj i ukrasit ću ga, zato imam ove tikvice, ne želim šuškati, doći ćemo do njih i napraviti šećer sa svojim jesenskim začinima i kao što sam rekla, umjesto konzumnog, ovog običnog bijelog šećera, ću koristiti ksilitol, znači brezin šećer. A najnormalnije ću ga začiniti sa ovim jesenskim začinima, slijedeći onaj svoj recept, jer se s njim može, kao što sam već rekla, postupati najnormalnije kao da je običan šećer. Jedina razlika zapravo od običnog šećera je što se ovaj ne karamelizira. Da ne spominjem sve one dobre strane ovog šećera za razliku od normalnog, a to je da ne podiže razinu glukoze u krvi. Pa ga mogu i dijabetičari konzumirati. Ove male preslatke tikvice sam isto nedavno sasvim slučajno pronašla u Pepka i odmah sam ih uzela, iako tad nisam znala za što ću ih koristiti, obzirom da sam već bila gotova sa jesenskim uređenjem i onda mi je došla ova ideja da bi mogla urediti etažer, tako da stavim ove svoje jesenske šalice, tako ih ja zovem, da njima zamijenim ove standardne, malo ukrasim sa ovim tikvicama i napravim svoj začinski šećer. Da vidimo začin za kavu, treba će mi cimet, đumbir, klinčić i muškatni oraščić. Cimet, muškatni klinčić, đumbir i znači na 100 grama ide 2 žlice cimeta, 1 žlica đumbira, pola žlice klinčića i 1/4 muškatnog oraščića. Evo ga, začin je gotov, kako to fino miriše, njamica. Da, ja sam zamijenila omjere muškatnog i klinčića. Stavila sam pola žlice muškatnog i 1/4 klinčića, jer ja osobno tako preferiram. Muškatni mi je, odnosno klinčić mi je preintenzivan, pa njega stavim uvijek najmanje, ali to naravno prilagođavajte vlastitom ukusu. Evo ga, sad ću ga poklopiti i idem riješiti etažer. Baš sam zadovoljna kako je ispalo, predobro. Ja čekam napuniti etažer. Ovaj čaj sam stavila zato što je savršeno jesenski, ako se zove Winter Plum, isto sam ga nedavno kupila i predobar mi je, baš se osjeti šljiva, šipak, jabukama, odlično. Odmah su mi tu šalice za čaj, moj začin za kavu, aparat za kavu, inače sve nam tu stoji za raditi kavu i čaj, pa je sve pri ruci. Evo odmah i žličica i savršeno. Idemo sad dalje raditi. Idemo puniti etažer. Evo, tijesto se u međuvremenu ohladilo, baš je hladno i tvrdo ko kamen, ali to nije problem, dapače. Brzo će se razraditi, omekšati, a želimo da bude što hladnije, da što bolje drži svoju formu, jer ćemo ga oblikovati u obliku listića.
Evo ovako izgledaju ti kalupi, znači oni ostavljaju mala udubljenja i zato je bitno da bude tijesto što podatnije za oblikovanje i da bude što hladnije, da što bolje zadržava tu svoju formu. Evo ga. Evo ga, keksići su gotovi. Pečnicu sam već zagrijala i sada je izuzetno bitno paziti na njih. Znači, niti 10 minuta na 180 stupnjeva, ali to može biti i manje jer jako su nježni i definitivno ne želite da vam izgore, osobito ovi sad sa zobi jer nema se tu što pretjerano peći. E sad, taman dok se speku keksi, za ovo mi je potrebno svega nekoliko minuta, ću napraviti drugu stvar s kojom ću puniti etažer. Koristit ću posudu od tijesta jer što je prala 2 put. Isto tako ću koristiti ovu podlogu na kojoj sam valjala tijesto. I sve što mi treba za ovo su orasi. Ovi začini koje sam napravila za kavu jer u sebi sadrže sve što mi je potrebno za ovo što ću raditi i malo kokosovog ulja koje sam isto prije koristila, tako da evo vidjet ćete što ću napraviti. Imamo dakle orahe, koristit ću jednu malu količinu taman da mi bude za jedan etažer. Evo, to je to. Za tu količinu će mi biti dovoljno, mislim, ovoliko kokosovog ulja koje ću prvo malo topiti. Evo, već je gotovo, to ide jako brzo. Sad ću uzeti malu količinu ovog šećera sa začinima. Mogu ovako direktno. Neka njega. Bolje da ima više nego manje. Zaliti sa kokosovim uljem i promiješati. Evo, to je cijela filozofija. Kad sam ga promiješala, stavim ga na foliju za pečenje i kad izvadim keksiće, prebacit ću ga u već zagrijanu pečnicu i to je to. Znači, ja bih rekla da su keksići već gotovi. Rubovi su počeli lagano tamniti, tako da odmah abort vadi. Najgore kad ovi keksići izgore. Oni možda sad djeluju kao da nisu gotovi zato što su jako mekani, ali samo vi njih pustite da se ohlade i vidjet ćete, bit će savršeni mali keksići.
Evo, orasi se peku, ostavit ću ih malo da dobiju onaj zapečeni okus i da se začini i ulje za peku. A idemo sad probati keksiće. Savršeni keksići. Evo, ako niste vjerovali da se od zobi može napraviti savršeni keksić, evo, dokazala sam suprotno. Znači, savršeni keksić. Evo ga. Nije onako hrskav kao od bijelog brašna, ali meni će biti savršen. Evo da vidimo kako izgledaju orasi. Kao što sam rekla, ksilitol se ne kristalizira, tako da će se on samo ohladiti i pretvoriti u kruće stanje. Malo ćemo ih još promiješati i kad se ohlade bit će spremni za prebacivanje. Moram vam reći da su orasi jako fini. Baš onaj zapečeni okus oraha sa daškom ovih začina, malo slatkoće, savršena grickalica za etažer. I ostala mi još samo jedna, tako da idem sad brzinski to sprčkati. Evo, idemo da vam pokažem što ću to raditi. Za ovaj treći desert vam moram pokazati u biti što originalno je, a ja ga planiram napraviti u obliku žira. Evo ga, morala sam pokazati čisto da imate neku viziju, jer kad vam sad ovo pokažem, ništa vam neće biti jasno. Znači, baza je kikiriki maslac, sva slatkoća dolazi od datulja i inače ide u njega da mu da čvrstoću bademovo brašno. Ja nisam imala pa ću koristiti zdobeno, već sam ga prethodno smiksala. Ništa, sve ću isjeckati tu smjesu u sjeckalici, onda ću je oblikovati i dalje napraviti preljev, pa će vam onda možda malo biti jasnije. Evo ga, gotovo je. Morala sam probati, naravno, fantastičnog je okusa. Ova datulja je toliko slatka, čak mi je bilo i previše ovih 5 datulja. A tekstura mora biti ovakva da se lako oblikuje. Znači da možete napraviti što god želite s ovim. Evo, znači ja sad s ovom pastom mogu oblikovati upravo ono što želim, a to su mali žirevi. Evo ga, žir. Šalim se. Naravno da on sad u ovom trenutku ne izgleda kompletno kao žir, osobito kad ga usporedimo sa pravim žirom. Ono što je nama dovoljno u ovom trenutku je da izgleda žiroliko, jer još on ima malo obrade do te završne faze. Sljedeći korak će biti da ćemo ga uroniti u preljev od čokolade, koji ćemo dobiti tako da sam ovu tamnu čokoladu, ona je recimo ima najmanje šećera, 72% kakao imala sam je doma. Nju ću još malo doraditi sa žličicom, da ću je masnoće sa žličicom kokosovog ulja i žličicom kikiriki maslaca. Morala sam drugi otvoriti, onaj mi se potrošio.
meni glaziranje nikad nije bila jača strana, tako da uvijek mi treba neko vrijeme, onako dosta sam smotana dok se ne uhodam. Ali evo, mislim da sam sad shvatila da je najbolja strategija evo ovakva. Znači da ih se polegne na onu stranu koja će im biti kapica i onda ove rupice od čačkalice malo samo treba još zatvoriti. Budući da je čokolada ima malo masnoće, onda treba ih sad staviti da se malo prohlade, pa ćemo ih ponovno umakati u čokoladu i raditi im kapice. Ma što frižider zamrzivati odmah treba staviti. Nadam se će mi stati. Ajde. Odlično. Savršeno. Jedno 5 minuta. Evo ga, nekoliko sati poslije, ali napravila sam sve ono što sam si zacrtala za napraviti i to je stvarno dobar osjećaj. Bez obzira koliko kasno bilo, jako sam zadovoljna što sam konačno napravila ove male žireve, njih sam već dugo htjela napraviti i poprilično sam zadovoljna, a najzadovoljnija sam zapravo što sve od ovih slastica sam uspjela napraviti u zdravoj varijanti i što će stvarno moći u njima uživati onako bez grižnje savjesti. A finale ovog videa će biti da ću ih sad poslagati u ovaj etažer, ali ću zapravo sutra tek uživati u njima. I kako je ovih nekoliko dana toplo, imam baš jednu viziju, zapravo to baš silno želim, onako sanjarim u tome da ću predvečer si izvući svoju ležaljku na balkonu i ušuškati se fino uz neku knjigu, napraviti si neki napitak sa jesenskim začinima, složiti se ove slastice i dočekati zalazak sunca. Evo, to će biti scene koje ćete vi gledati kao kraj ovog videa, a ja ću se sad s vama pozdraviti. Hvala vam što ste tu, hvala vam što ste pogledali još jedan moj video, hvala vam što ste toliko divni. Novima želim dobrodošlicu na kanal. Sve vas zajedno pozivam da mi se pridružite na Instagramu gdje me svakodnevno možete pratiti u mojim nazovi podvizima gdje dijelim svakodnevno neke svoje ideje. I ništa, to je to. Ja se nadam da ste uživali u ovom videu, da sam vas možda inspirirala, da i vi odvojite neko vrijeme za sebe, da se malo razveselite sa nekom ovako možda glupošću, ali koja veseli. Evo, to je to. Ja vam sad još šaljem jedan ogromni zagrljaj i puno vas pozdravljam iz sljedećeg videa. Bog!